kusimbura leo. Abatura nibagira ngo mugenzi baguma Crescent no mucyara we Dorothy Mwirumubi aba Fort Potro bakagurita ko muri Chegegwa konga ko baritize cyapa ekiri mazina ga Maweno Growers cyakwateramu n'amataka g'abatura kandi amakenku mibiri gari harutezo okubingo hamataka gabo. Omucyara baguma Crescent gwe bayita Dorothy ba aina ettaka eriri separate. Naye bwe yali agenda kukola ekyapa oba liizo oba byonna ebyo byali agenda okukola ne babuuka erirye lyamanyi boundaries bulungi ekyapa oba liizi ne ligenda mu bibanja by'abaki mani kugamba Oluganda nimwe nimuruhulira ekyapa okubeera nti kisaze ne kigenda mu ttaka ly'abantu si kipya ze tuyita title overlaps zibeerayo naye bwe zibeerayo zisobola okutereezebwa. Ekyakabiri nitugira n'okweraliikirira kukora enkurakurana ezindi mbere hali kwombeka ebyombeko eby'amaani amaka ag'okwikaramu mbere hali n'okukora ebintu ebiri permanent haitaka eryo hakuba esaaha yona ntuguma tweraliikirire. Enshongezi zimazire emyaka 17 kandi abatura nibajangu bwanyuma yabaguma Crescent kufa omukazi we Dorothy Mwirumubi aizire yahindura izina ry'ecyapa yakito mu mazina ge kandi yakiteeka mu banka yayezunisa ekyapa no kurya roni ey'emyaka 16 ekyo koreka katurya roni obuturya turirwe roni and we shall not accept. Abatura hamwe n'abebembezi nibagira ngu bakaba bikirizine na Dorothy kushazamwe ekyapa eki konka yaheza yahindura omuhini nk'empango. Honorable Minister, when this issue is sorted out, abantu bahanu bakaini benda muno processing ebyapa baitu basanga holizegi baba blocked ntusaba process yangu heko bwangu abantu batunga ebyapa byabo bakole development zabo. Jackson Kafuzi omuhezi w'omutonganizi w'ihanga nagira ngu tine muntu n'omwe orukubasa kubingwa hitakeri kandi abashabira obucurera. Amateeka ga government tigarukwikiriza muntu weno waine ekyapa ekiroha abantu abahingwiza emyaka 12 kubabingaho. Enshongezi ziresire Minisita w'amataka Judith Nabakoba kandi ahamiza abatura ngo ekyapa nikiza kushazibwamu kijja kutereezebwa okulaba nti landlord ayogerwako afuna wali n'abatuuze ne basobola okubanga basigala n'ekyabwe. Tuganiro na Dorothy Mwirumubi muko mugenzi baguma kandi ebintu byatugambire. The land title was changed long time ago when we bought it. It wasn't changed yesterday. Number 2, I've never taken any of that land title to the banks as how you people are alleging. Gasha kwa Philip Murangiro muri Chegegwa.